tu hun chang ina ha ka te in sek ban te be hak lo ina atam zo mi in te ong ha ka hi chi na thei kha yam technovalley na kalsim in awareness session na ding tu ni ki group ding pen social engineering akichi mi hing te koida na ong ke tam pi tom tam to ong ki het the ya to te panina koi banina ki dal ding chi tong no in ki kom pak ni mo hi I computer te is I computer te smartphone te ke le I system khat pe pe pen ha ka te nong hek thei lo na ding na firewall la khau pen pe na hi zong security system a hoi pen antivirus a hoi pen te to ki dal thei na pi na hi social engineering ke ji mi hin te bul phu nya da ong ki hek te pen ei te ma ei mi hin te ma ina hui ta ka te la I bil wan ma ding ki sa hi pen ba hangin thu pi yam chi le cyber attack akichi online panina sian na ding mo ki bol na hi zonga ei mi ma la hi zonga sian na ding ki bol na tom mi 98% pen hi social engineering pan chi to hi changina to sung panina hi social engineering sung panina phishing pen 36% bang pa hi chi phishing ichi changina message pan hi zonga email pan a hi zonga hi la yong tung link ong tung ina to link te email khak changa I data teng la ai zongina form khat pe do fill up ding ong pi na to I form a imin iswa ni changina hi ikhat number te mo to te ba wang kha chi a hi zongina to ki changina phishing ichi tak changina hi ngaben dan ma mo ai date ding ilung lu ding no to to te ong pi na ai kyang pa na data te ong yen chi a hi zongina mo ilung lu ding te to ong fish ong nya so mo ina to te pen 36% bang pa hi chi ina to ki changina hi research ki bol khada pen social engineering hangina sup na pen kum sima pyam nya mo average dollar ten khat le tu song thum bang pa hi chi ina to changina hi organization atamzo company atamzo 70% de tak pyali na pen hi phishing pen to akle ni na to pen awun chan te employee te bul phu ina phishing ki bol chi hi to changina hi phishing pen koi bangina koi dan ina ong pa ina ei koi chi ki daw thei ding chi tong no khat ki kum sok lai ni ina phishing ichi mate intena again dana email a hi zonga message pan a hi zonga phishing ong ki bol khabe be changina hi email khong ong lu tak changa mi mon sa company len pp te len te na Microsoft PayPal chi dam te to te kin nei ina to te da na email ong khak mo ina to te bang hi le alogu khong bang khong abe ka sang ding na to changa amin zong pe Microsoft chi dan bang le amin hi domainของdomain ของตัวจงองแคมนำเต็นเห็นแบบ Microsoft mo microsoft.com จิตaki bang dinga ai mal khat ของ ki bang lo kyau chi dan ai tak dana mo ai tak dana to ran ki nei ina to na email ong khak the to ki chang ina verify login mo hi technology company kha be pan ken de na Facebook a hi zonga to te kyang pa na login pen verify yin chi dana ko khong bang khong ong ngen chi dan mo ko khong to pa na verify na to pa na zong social engineering ki bol the to ki chang na ilom te I boss te mo alo shin te ki nei ina a finance te kyang a sun to sa ang khak men nin chi dan khong mo gen te na hi kol ga ma bang le iza mun ma mo hi asai nei te alo shin te I man to bang to Facebook account khat bol na asai ama om lo lai ta ka asaya hi sum kem te ana sem te awon than te kyanga sum to za hi account ang khak sem semin chi dana sum ngen chi da mo to ran to ki changina ilom te khat pe ki nei ina agent ta ka sum ki sam ja hu na ngen koi chi da to ki changina hi bank ai zonga credit card company te mo kol gam banga hi le KBZ
kipi kini kipi pana ko ngen dana mo toran song atwa nge song tampi ta kom khin ina toran lampi tom to hi social engineering pen ki bol thei hi ina ki koi chi dal ding yam chi le hoi ta ka sit chan ding mo jana igen dana hi company ki chan ten bel hi afia akinga mo gmail.com chi te yahoo.com chi te jang khol lo uina at gendena support@microsoft.com support@paypal.com chi dana amawi domain yat ma jang e mo ina torana a domain hi free domain khong to gmail la hi songa yahoo a hi songa toran free domain to lai khong ongki khak a hi yam mo to khijang ina dena ka gen dana khabi we changa Microsoft do amawi domain to bel ongkha kina ayanga hi mimon na anga asa mo mimon na anga asa organization te domain to aki sun kiao khat mo to khat toran khat to jang spelling khat bek akhial chi dan to toran to jang email khong ki khak the ina to te pen hoi taka si chan ding mail message email khong message ong ki khak te hoi taka akhak te jong sit ding mo denai chi dana account tu khong akibol yam chi account khong hoi taka sit ma sa ding to ki chang ina mi dang te to password te jang khong lo ding mi te mi dang te password ken lo ding mo ina mai la ma bi amaya video te a jong password to ki sai ken khin ina password te pen hanot na da na jang ding amon hoi khat mo amon hoi khat azat nop khat hi ding to ki chang ina mi dang te pe ma to jang khom lo ding to ki chang ina kumni kum thum hi bek jang chi te pen hoi do mo ina khet zel ding to ki chang ina phishing email khong i to a le mo phishing email chia ite cha a le pen spam email a pak pa ding to hi le hi email lai sa to hidan message to hidana ong khak dan pen e kyanga hirang chang ong tung kik lo ding mo hi gmail te na to ran te pen amawi algorithm to hoi ta ka filter ina to ki changa to ran email to midang kyanga akhak be lu na dinga jang to ki daw the to changa to ran phishing email khong email wale spam sunga hoi pa chi te to hoi takina ilang takina mo i online zate hi zomina i digital zata na hi zomina bit takina jang syam tekni dama mai le